umujyi wa Goma ku isaha y'isa 8 nibwo byatangajwe bisesuye ko uyu mujyi uri mu biganza bya M23 ku munsi w'ejo habaye inama yiswe igitagaraganya nubwo nta wamenya urere yabo muri UN Security Council ariko twabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikomba Wagner, twabonye Ernest Rwamucyo ku ruhande rw'u Rwanda n'abandi ba diplomate batandukanye bari mu mugambi wo kugira ngo ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemuke ku neza. Naho bidakunze M23 yaje kwigarurira ikibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko iyo nama iterana biza kugera noneho mu gicuku kiniha ubwo bari bamaze gufata ubugenzuzi busesuye ku mujyi wose wa Goma. Itangazo ryasohowe nabo muri M23 ryabanje gutanga intangamarara ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ko bagomba kurambika intwaro zabo hasi bakiripotinga no kuvuga ubwabo bigemure kuri stade Didier dore ryatangazwa. Cyane tugiye kurebera hamwe muri rusange nk'igiteranyo cyo kuba uyu mujyi wa Goma kugira ngo ufatwe byasabye iki. Mwebwe mudukurikiye kuri YouTube tubitezeho gusangira ibitekerezo ndetse n'amakuru muri iki kiganiro, tubitezeho inyunganizi, tubitezeho kuganira apana kwiharira ijambo. Twebwe icyo dukora hano ni moderation. Tezo Karame na mahoro amahoro diplomasi yanze buriya diplomasi yanze dayeri ni inama turi kuvugaho yavugaga iti M23 musubira inyuma ariko yo ikavuga turimo turabizi kuki byo babivuga rero. Ibyo ngibyo impamvu babivuga nuko nta muntu n'umwe muri diplomasi yari dusomera itangazo bimwe tuvuga ngo ibyanditswe mu mpapuro biba bitandukanye n'ibigomba kuba kuri tele hariya mu insecurity ntabwo bashobora kuvuga ngo intambara ngo turi kuyibonamo umuti. Buri gihe tuba twizeye neza yuko bari buze kuvuga ngo ibiganiro nibyo by'ingenzi, ibibazo byakemuka mu bwumvikane n'ibiki byose. Iyi communique rero yanditse mu rurimi rw'igifaransa ni ya Alliance Fleuve Congo. Yego reka ihangane tubanze tujye kuri tele. Erade Mahirwe waramutseho. Amutsanaza Jonathan. Yego reka dushima umwanya duhaye kuri BNB Kigali FM turi mu kiganiro muhumeko y'iwacu ku isaha y'isa 8 nibwo byageze aho ngaho turi kubona ibinyamakuru birimo nk'ibyo muri za Australia n'ibindi byari biri kuri tele muri ayo masaha y'ijoro biri kutubwira ko M23 ifite ubugenzuzi bw'ikibuga mpuzamahanga cya Goma baza gusohora itangazo hafi mu masaha 9 z'ijoro. Ubu none situation imeze gute mwebwe muri aho ngaho i Rubavu, ingaruka zingana gute umujyi wa Goma hakurya muteriye y'ijisho murabona hasatu? Anjo Jonathan ubundi kuri petite barriere no umupaka muto yahuza u Rwanda n'undi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakurya ibyo byuvuze nibyo umujyi wa Goma uri under control, full control nese cyangwa almost cyangwa se hafi 100% ko ufitwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 nubwo wafashe umujyi ariko burya ntabwo izina ryo ko ari inyeshyamba ritarivaho. Hanyuma kandi noneho tuvugana amasasu aracyavuga uko turi kubyumva, ariko impamvu akivuga nuko n'ubundi twamenye yuko bakomeje kubona amafoto, bakomeje kubona video M23 nk'uko bizwe yatanze amasaha 48 kuba abarwanyi bo kuri coalition ya FARDC bashyize intwaro hasi. Hanyuma bamara kuzishyira hasi noneho bakishyikiriza MONUSCO. Yari yatanze amahirwe rero babikoze aboneka abashyira intwaro hasi bishyikiriza MONUSCO. Hanyuma noneho ngabo hari byabaye koko batangira kuba bakora ibyo ngibyo, ariko noneho hari n'abandi bakinangiye na nungu bakomeje guhatiriza, bakomeje gushaka gukomeza guhangana, basa nkaho noneho ngubwo bari kurwanira mu mujyi nyirizina kuko M23 ikibuga cy'indege cyo yarayikiraye mu masaha 8 saa 7 M23 nibwo yafashe uyu mujyi wa Goma. Kuko na nungu tuvugana kuri Grande Barriere ngenda hano kuri Petite, ariko kuri Grande Barriere hari na bisi zino za Ritiko zaje kuba zifata abasirikare Ritiko z'u Rwanda. Yego Ritiko y'u Rwanda twara abasirikare bahe ba Kongo ba UN. Nibyo ubwo nukuyikodesha bazikodesha noneho zigafata abo basirikare ba MONUSCO naho uziko basa nkaho bamaze kuba bayamanika bagiye kuba bataha. Nicyo kigiye kuba rero n'ubundi byitezwe ko barataha iwabo cyangwa bari gucumbikirwa mu Rwanda. Icyo ngicyo nicyo twiteze ko kiza kuba kiba, nayo makuru tutegereje kumenya ese koko barabatashye iwabo, ariko icyo n'ucyo tuzi ko bagiye kuba bava. Ubwo biranumvikana yuko hari nabo ngabo bamaze kuba bashyira intwaro hasi i Goma, nabo bagomba kuba burira
izi modoka ubwo birumvikana n'abatari abakongomani kuko nabo ngabo baziharambitse niba ari wazarendo niba ari faridese ntaho barajya kuko n'ubundi igihugu ni icyabo niho bakomoka ahubwo ibyitezwe nabo ngabo nyine b'abanyamahanga abo bacanshuro mercenaire abo ba MONUSCO byitezwe ko n'undi bagomba kuba basubira iwabo bakabakurira amabases ari kuri Grande Barriere hanyuma bagataha hanyuma yo 23 ubu ngubu niyo ifite full control bavuga ko ari kugenzura umujyi wa Goma. Nta buhunzi bwabayeho. Ubuhunzi bwarabaye kuvejo ngira ngo bakomeje kubona video impunzi ngizi zarakomeje na no kuri Grande baracyaza birumvikana ariko yo 23 ko mitangazo kizagaragara y'abaturage ati nimunge twaje kandi tuje kuboza umujyi kandi umujyi uraza kuba utekanye gusumbya uko byari bimeze ariko kuwufata twabonye mu gicamunsi amasasu yavugaga nta muturage wabwira ngo ni mutekane ariko umva amasasu ari kugwa ku nzu ye niyo mpamvu nyine na n'ubu ngubu akiri impunzi niyo mpamvu n'ubu ngubu hakiri abari guhunga kuko nubwo babivuga ni umutwe w'inyeshyamba ushobora kuvuga ati n'ubundi turumva amasasu akituvugiraho kandi abakongomani bajya bavuga ngo ubuzima ngo nta pièce de change bugira ntabwo ari nk'icyuma cy'igare havamo ikintu ukahashyiramo irindi ubwo rero nubwo babivuga ngo bityo abagenda ntibabura kugenda nk'uko hari abahagoma ngira ngo twagiye tunabibona na 23 yagiye ifata hari abagiye bagenda izo ngizo za Kirorigwe za Shasha za Masisi Centre za Ngungu byagiye biba ko 23 yafataga ahantu hakagira abayoboka hakagira n'abahunga nabyo rero byanabaye siricyo kuri Grande Barriere kuko umupaka muto wa Petite Barriere kuva ejo ubundi uracyafunze na n'ubu gusa nkaho ukuye nta muvumi hari abaturage bari kukoresha kuko kandi no hakurya Goma harumvikana amasasu ukamenye ko mu bice bya Majengo harayumvikana amasasu bice bya Muja ubundi byo ni bice byo muri quartier hano mu mujyi wa Goma uko byagenda kose harabakinangiye bavuze bati umujyi ni wacu nkuko bagiye bavuga ngo ni ubuzima cyangwa se gupfa kuko bavuga bati ntabwo twiteguye kuba twarekura ubwo n'ubundi abantu batwumva badukurikiye ntibavuga ko intambara yarangiye intambara ntirarangira twavuga mu buryo bwuzuye hari abagihanyanyaza ariko hari n'abamaze kuba bayamanika ubwo twiteze kurikiraho hanyuma nanakuboneraho kugira ko kujyanye n'igice cyo mu Rwanda naho ingamba z'umutekano zakajijwe uragenda muri quartier ukabona abapolisi benshi mu makaritsiye anga mu mavene kuko n'ubundi uzi ko byakomeje kuvuga ko FARDC akomeje gushinja u Rwanda kuba ariyo iri inyuma y'umutwe wa M23 ubwo rero ahitezwe ko ashobora kuba ikibazo cya insécurité hakuno inzego z'umutekano z'u Rwanda nazo zikaba kugira ngo zirebe ko zabasha kuba zishyira ibintu mwituze mu gihe hakurya byabaye uko n'ejo twabanye ko hari insida zagiye ziba zikagira izo insida wazitubwira harimo n'ibyabaye mu murenge muri Rutagara mu murenge wa Rubavu uziko hari amasasu yaguye mu Rwanda akagwa mu ihene akayipfumura nekeza ko ihene hanapfuye yinjira mu rugo rw'umuntu hari n'ibindi byabaye hano mu murenge wa Rubavu nanone aho hari umusirikare wa Kongo byavuzwe ko yinjiye mu Rwanda akabasha kurasa umuntu agapfa umusirikare we byagenze bite uwo musirikare yasubiyeyo nyuma yo kurasa byarangiye bite amakuru twadifiye kugeza ubu nuko yaburiwe irengero ushobora kuba yahise asubirayo ariko yari yamaze kurasa umuntu kandi amurasiye mu Rwanda ibyo byarabaye mu murenge wa Rubavu ejo nubwo mu murenge wa Rubavu by'umwihariko hakomeje kugenda haba abantu amasasu yagiye agera mu Rwanda rimwe na rimwe haturutse ku ntambara rimwe na rimwe twavuga yuko bikozwe ku bushake no ku ruhande rwo hakurya ibyo rero ni ibintu n'ubundi byabaye ku munsi w'ejo byakomeje kugenda byiyongera niyo mpamvu rero n'inzego z'umutekano zakomeje gusaba abaturage kwirinda kwegera ku mupaka bakegera hirya kuko intambara yo nubwo bimeze gutyo habaga hari ibibazo by'uko amasasu cyangwa se ibigendanye n'uko amasasu ashobora kuba yagera mu Rwanda izo risike zari zihari ibyo ni byabaye ariko kugeza ubu ngubu mu gitondo nyuma ya apari yuko umujyi wa Goma wafashwe na M23 mu Rwanda ubu twavuga ko ngubu umutekano urahari cyakora ntabwo bari abajya igoma bwo ntabwo bari batangira kubona uburyo bagigoma ngira ngo namenye ko M23 kavuga ko ngubu ariyo nyiri umujyi isa nkaho yafunze inzira zigigoma yafunze inzira z'amazi kandi rero n'amasasu ari kuvuga kugeza ubu hano kuri Petite ni amasasu menshi ku buryo haba hari n'ibyago ko ashobora kuba yanagira mu Rwanda ari nk'icyo twaba tuvuze uradi mahirwe reka tugushimire andi makuru yaza kuboneka dukenera mu kiganiro waza kudufasha reka tugushimire kuri uyu mwanya rero
murakoze cyane namwe. yego Urade Mahirwe ni umunyamakuru ukorera mu karere ka Rubavu, akaba yari ari kudufasha kutubwira uko situation imeze. Ku munsi w'ejo twari twabonye abo mu rwego rw'igipolisi bari gushishikara, bari kuvuga ko umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye abasore n'inkumi bafite imbaraga kandi bafite ubushake ko buri umwe uwaba afite akanosyo gake cyane, ubumenyi buke cyane ku gisirikare, kagomba kwiripotinga ku nzego za gisirikare kugira ngo barwane ku busugire bw'igihugu. Icyakora n'igihugu ubumenyi yabakuye atarawuhawe n'igihugu. ubumenyi aho babuyeho atarabuhawe n'igihugu. Ubu se wowe ntabwo ufite kandi wahawe n'igihugu ari umusirikare uretse imbunda, nta nosi ufite gake cyane ku gisirikare kandi utarigeze ujoininga igisirikare. Nta nosi nayo ibyo nibyo uvuze, ariko icyo tuzi nuko abajene bo mu Rwanda bose iyo barangije ari abasirikare. buretse ibyo n'ubimvugira, iyo abajene bose bo mu Rwanda barangije segonderi baca mu itorero. Harya iriya ni formation ihagije kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose wumva igihugu kikubwiye ngo be stand by, byitonde. Mureka tubanze twumve uyu mupolisi. Derike yihakanye umva ngo nta yitandukanyije na force, ahubwo nta igihugu cyamuhaye nosi yo ku gisirikare. ariko Deri uzi ko ubona ari busabe ACP Rutikanga akagufata akakujyana igishari akagufungira y'amezi 3 ukazagaruka noneho Kufunga kandi kiretse ahubwo kuntoza. yabagutoza, ariko warangiza kugutoza bakagufunga wowe wagaruka. Kufunga byo batagufunze wagaruka. byaba bikoze bigize, byaba bisa naho hari cyane nakoze kandi navugishije ukuri. buri gihugu cyose Derike nawe asigaye yita ku bintu byitwa ibimenyetso cyane. urabona kuko ari kuvuga ngo bapfunga gute se, none ngo byaba bigize icyaha, binjiye mu bigize icyaha. bigize icyaha. buri mwana wese w'umuhungu, ariko ubu ngubu kuko bazanye uburinganire ategetswe kuvukana formation militaire. Ejo bundi polisi yari irimo gupasinga hano se barangije batwereka abana bato batagejeje imyaka 18 mu karasisi, ariko bari mu karasisi bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi y'igihugu, yewe iriho n'akantu kanditseho ngo RNP, ijambo RNP, Rwanda National Police. Imana se baraba kuryoshya ibirori cyangwa bishobora kuba ari bibiri icyarimwe. Byari kuba abapolisi bato twe guspekira. Polisi yo yavuze yuko cyari igikorwa cyo gukundisha aba urubyiruko, abana batoya polisi. Hanyuma nyine bigenda kuriya babigenje. Wowe sinzi niba hari ikibazo bifiteho. Reka tubondoze kuko ndi kubona uri kubi. Inteko y'iwacu, umwanya tumenye ibiri iwacu. Amakuru. Instruction du président de la République. Ku ibwiriza rya perezida wa Repubulika umukuru w'igihugu akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igipolisi cy'igihugu, abasirikare bose, abapolisi n'abakorerabushake biteguye kurengera igihugu cyabo, n'abandi bantu baba bafite icyo bazi ku mutekano, n'abandi bantu baba bafite icyo bazi ku mutekano. Uyu munsi bose bemejwe nk'abasirikare mu mugambi wo kugira ngo bajye mu ntambara igamije kurengera abasivili ndetse no kurengera igihugu muri rusange. Ibyo byose rero bigomba gukurikizwa hagendewe ku ibwiriza ry'inzego z'ubuyobozi bumwegereye. Buri wese yumve ko ari ishema rye mu kugira uruhare mu kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Ni ku bw'ibyo ndi guhamagarira abo bireba bose kuba maso, kwemera kurwana, guhinduka abarwanyi ndetse no kwiyemeza guhagurukira kurwanirira igihugu muri rusange. Abatuye mu mujyi wa Goma by'umwihariko, kuko tugomba gusoza ibingibi twegeje y'umwanzi umushotoranyi w'u Rwanda, kuzagera ubwo tuzatanga igitambo cy'ikirenga. Aha ni kubwo kurengera igihugu cyangwa gupfa. Bitangarijwe i Goma ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2025. 26 janvier 2025. Yego.
aho rero bari guhamagarira inzego z'igipolisi ko zigomba kuza zigatanga umusanzu. Icyakora ubwo birasa naho ntacyo bitanze, kubera ko dukurikije iri tangazo baratubwira ko M23 yarangije guteka ingova, ariko dukurikije n'ibyo mahirwe tubwiye ko imirwano ikirimo hari abanze kuva ku izima. Abo banze kuva ku izima babonye umusada, M23 ishobora kwivuguruza mu itangazo. nabonye visi guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ari kuvuga ngo M23 niyibeshye igafata Goma, aho hantu izaba isinye ku rupapuro ruvuga ko bazahashyingurwa. Urumva ngo M23 niyibeshye igafata Goma, bizaba bihindutse, Goma izabirimbi ryabo. Ubwo bazaba ngo baseke barinze ikibanza kirimbi ryabo aho ngaho Goma. Urumva ikintu bivuze, uretse ko amagambo yo nakomeye kurusha ayo ngayo yaravuzwe, avugwa n'abandi bakomeye kurusha n'uwo. Ahubwo nuko byatangiye bavuga kuva Bunagana kugera uyu munsi ngo any move ngo M23 izayicuza, ngo nta nubwo ngo n'agasantimetero na kamwe ngo bagafata. n'ubu niko bari kuvuga. None se ubu hari abana kera bajyaga bateranya abandi ngo ku bitaro runaka, nawe ngo mwishyure, umwana umwe akihagarara akavuga ati wongere unkubite, atongera noneho mpita nkwereka, bikarangira bamujebye paka arize atarasubiza. Nibyo biri kuba hariya, kuko buri gihe ubona yuko abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzego z'ubuyobozi barimo baratakaza morale, hagasigara wenda bakeya bagishobora gutondekanya interuro z'ibifaransa bikakaye zo gukangisha, ariko abiyita intare zasarambuwe ntabwo ibyo ngibyo babigenderaho. Uko bigaragara ibikorwa biba byigaragaza, amatangazo barayakora kandi bayakora kuri achievements runaka. Uzatinya umutwe witwa inyeshyamba wifata ugashyiraho itangazo ngo ingabo z'igihugu tubahaye amasaha 48 mube mwavuye muri position zanyu, ababishoboye murambika intwaro, ntabwo tubarwanya, ariko abaresista biraza kuba bibi. Ni ikintu rero cyagaragaje confidence iri ku rwego ruhambaye, nk'uko n'abanyamakuru bari hariya bari gukomeza kubitubwira. Biragaragara neza yuko hari bamwe barangije kudepoza intwaro zabo kuri social media nyinshi, dayeri harimo n'aba pro gouvernemental bo muri Kinshasa, abanyamakuru nka ba Steve Wembi, abitwa ngo ba Stanislas, bose barakonfirma ko hari ingabo za Kongo zamanitse amaboko zigatanga intwaro. Dari dusomera itangazo rya DDS ko ndeba yabihindurije Trezo. Ni wowe ndeba uri burishyikira. Ndaribona neza, dusomere. Reka mbanze ndirebe mu ntuza, ntarirebera hariya kuri screen, kuko hariya aravuga ngo on this glorious day marking the liberation of the city of Goma, bati kuri uyu munsi w'ikuzo ujye ubabwira ibyo ari byo. On this glorious day marking the liberation of the city of Goma, kuri uyu munsi w'ikuzo wo gufata cyangwa kubohora umujyi wa Goma, the AFC M23 informs both the national and international community of the following measures. AFC irimo iramenyesha abantu bo muri Goma ndetse n'abo ku rwego mpuzamahanga ibi bikurikira: the end of ultimatum given to the FRDC, iherezo ry'igihe cyari cyahawe ingabo za FRDC. The 48 hours deadline granted to FRDC personnel has come to an end. Amasaha yo kuba ingabo za FRDC zashyize hasi intwaro zigahagarika imirwano muri Goma yarangiye. All FRDC military personnel must immediately hand over their weapons and military equipment to MONUSCO for safekeeping. Ingabo zose za FRDC zigomba gutanga intwaro zazo zikaziha M23 cyangwa MONUSCO kugira ngo bazibikire neza. Furthermore, all military personnel are required to assemble at the Stade d'Unité before 3 a.m. Abasirikare bose
ba FRDC bategetswe kujya muri stade yitwa Stade de l'Unité kugira ngo babarwe cyangwa se bakusanyirizwe hamwe mbere ya saa 9. After this deadline, the city of Goma will be occupied by our organization. Nyuma y'iki gihe ntarengwa bari bahawe umujyi wose wa Goma uzahita ufatwa nyuma y'iki gihe bahawe. Yego. Ubwo iryo nitangazo ibyo ndi kuvuga nyine ni ibiri kuvugwa na Alliance Fleuve Congo kugira ngo abafatiye hagati ataza kwibaza ibyo turimo. Hanyuma ingingo ya kabiri yavuga ngo suspension of lake activities. Suspension of what? Lake, ibikorwa byose byo mu kiyaga cya Kivu birafunga. Okay, gufunga ibikorwa byose byo mu kiyaga cya Kivu. Yego, effective immediately. All the lake activities are suspended until further notice. Ibikorwa byose byo mu kiyaga ubwo ni cya Kivu birumvikana birafunze kugeza igihe tuzongera kubabwirira igikurikiyeho. Ingingo ya gatatu iravuga ngo call for calm. Guhamagara kumenyesha ituze. Guhamagarira ituze. We urge all residents of Goma to remain calm. Turabwira abaturage bo muri Goma ko bagomba kuguma batuje. The liberation of the city has been successfully carried out and the situation is under control. Ibohorwa ry'umujyi ryagenze neza ndetse n'umujyi uyobowe neza. Arakoze cyane. Abo ngabo rero nabo muri AFC mu itangazo ryabo basohoye bari kumenyesha ko umujyi wa Goma wamaze gufatwa nk'uko babivuga nyine. Iyo niyo saha bari bavuze ko saha ya saa 9 umusirikare wa FRDC uza kuba saa 9 z'ijoro. Yego, ziramuka zimugereyeho intwaro zatarazishyira mu biganza bya MONUSCO ibiza kumubaho ararwigenga. Ubu ndimo MONUSCO bari kutubwira ko bari gutega bisi cyangwa barani bamwe bakora muri office bamwe batubwiraga bateze Ritiko ni majors hari sinzi ubwo communication n'abakora mu biro abadiplomate ariko n'aba MONUSCO apana ingabo za FARDC birareba MONUSCO nyine ariko ni kuvuga intwaro muzihe MONUSCO ni muri Ritiko. Urumva ibigomba batanze kiragihe kugira ngo MONUSCO itahe Kigali irangije kubabikirirwa. Ubundi zitahe Kigali gute? Amasezerano ari hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara yabaye MONUSCO hariya ifite mandate ivuga ngo ni peacekeeping. Yego. So they failed actually. Kubera yuko bafailinze rugikubita intambara iri kuba which is a failure ku ruhande rwa MONUSCO. Noneho rero niba bafashe Goma ari naho hari ibyicaro byabo bagomba kwemera yuko nabo basarendinze. Ni nkaho erega MONUSCO nayo yari iri mu bahanganye na M23 kuko muri mandate yayo yari iramutse bishoboye igakora mandate yayo. Hanyuma niba ari abarwanyi muri procedures zikurikizwa cyangwa inzira zikurikizwa mu kwakira abarwanyi ingabo. Yego. Harimo na disarmament kubambura intwaro. Yego. Kubashyira ahantu runaka. Ibyo nabo birabareba. Birabareba cyane. Ni nayo mpamvu gukora iki? Désarmement. Kubambura intwaro bije ku mupaka. Noneho bagera mu Rwanda aba bantu bo muri MONUSCO batashye. Aba bantu bo muri MONUSCO bari kujya muri bisi ntabwo ari abasirikare. Bagomba kuba ari ama personnel nyine abakozi ba MONUSCO bamwe bakora muri office. Okay. Ariko n'abasirikare managers ba comptable ba PR ubu Kiza reka nizere ko yaje mu rugo. Kiza ni umukora muri communication ya MONUSCO hariya ya MONUSCO muri Congo. Hanyuma ku munsi w'ejo uyu munyamakuru wa Sky News wa mukobwa watubwiraga ngo baretse gato ariko ziritiko ninde wazihamagaye ni ikiraka babahamagara bavuga ati hano hari ikiraka nimuze mudutwarira abakozi cyose hari birenze nta birenze birimo ariko buriya nyine ubwo Ritiko se si yabikorera kubahamagara bati dore ikiraka ibyo hari birenze ntibajya kugikora. Oya kurenga ko birenze akoze MONUSCO ngo ifite iri muri mandate yo bazubwire kuri abo bantu bo muri MONUSCO. Uvugaga yuko ngo hari abantu bakora muri MONUSCO barimo kwambuka baza mu Rwanda bava muri Repubulika ya Kongo bimeze bite? Yego barimo baza ariko bakora mu zindi nzego. Yego. Wenda haruka nk'aba sekreteri abashinzwe ikintu nyine bakora mu nzego za MONUSCO hano hakurya Goma. Yego. Ariko atari ba basirikare bo ku rugamba. Yego.
babandi bakora mu maofisi bakora iyindi mirimo inyuranye bo bari kuza nk'ubu ngubu hari uwo rwose nzi neza ko ariko kazi akora ashinzwe maintenance z'indege zabo yaje mu kanya aratuganiriza urumva hari umushuti we twari turi kumwe atubwira ati bite ko yarasanzwe azi n'ahangaha ariko we yambuka yazanye n'abandi bagera muri 4 urumva nawe wa 5 hanyuma se nibyo n'uwo twavuganye arimo atubwira uko byifashe ku mupaka n'abaza bari bo n'impamvu baza ku ruhande rwa MONUSCO we yavugaga ko nta musirikare arabona wambuka ari umusirikare wa MONUSCO ari ba bantu bo mu ahubwo ari abo mu ofisi n'abari basanzwe bakora maintenance y'indege mu biro accountability n'ibindi ariko umusirikare ati ntawe ndabona. Ikindi cy'urundi twavuganaga nuko yabivugaga nk'ubizi kuko ngo bamwe muri bo yarabazi kuko yakoreraga Goma anatubwira ko kuba abaturage guhera ejo bataremererwa kugenda ariko kuza byarakundaga ubwo kuva mu Rwanda ntabwo byakundaga ariko kuza mu Rwanda byarakundaga. Ariko unatekereje neza Derek iyo umuntu akubwiye ngo ukora maintenance y'indege za MONUSCO aratashye binashoboka ko nukora maintenance y'imodoka zabo nawe yatashye yego urumva bigashoboka yuko nutunganya ibindi bintu nubagira bose batashye icyo gisirikare nubwo batarababona nabo nyine bari mu nzira none se rega bari abantu bajya mu ma operations wenda uretse ko ari byo kwitemberera sindabona aho MONUSCO ngo yarasanye n'intuza ibyo bintu byose bihita bikoreka yuko ubutumwa bwa MONUSCO nyine nkuko mandate yabo ibigena bwose ni feria it's a matter of time nizo ngabo nubwo bari kuvuga ngo ntago ziri kugaragara ziri buze kuza muri bisi bashobora kuza bagataha mu bifaru bajya banyura hano nyamuri ibimodoka byabo binyura za Rubavu byigendeye byose mu murongo w'amakuru iwacu. Twebwe bomba turacyari mu kiganiro mu mukuru wacu cya BNB Kigali FM aho turwerwa kuri situation mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ubu ngubu inyeshyamba z'umutwa M23 zivuga ko arizo ziri kugenzura umujyi wa Goma gusa hambere hagiye hatambuka za Nyirantarengwa ndetse n'umuburo ukomeye kuri M23 ko namo kifasha uyu mujyi wa Goma hazaba ibindi bizakurura indi ntambara ishobora no guhurirwaho n'akarere. Icyakora kuri ubu ngubu ku rwego rwa diplomasi inama zirahari abatanga ibitekerezo baravuga uruhande rw'u Rwanda narwo rwari rwabanje kwamagana kuba MONUSCO yatanga ubufasha bw'intwaro kuri Summit DRC ibyari biri mu mwanzuro w'inteko w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano UN Security Council mu mwanzuro wabo wa 2726 cyangwa se 2726. Reka twongere dusubire ku mupaka wa Petite Barriere aharimo kuvuga ko amasasu yakomeje kuza mu Rwanda n'ubundi. Waramutse neza Adolphe? Allo? One a day. Science that matters. Ntabwo wabonaga neza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko abigoma urubyiruko rw'igoma rwose rwari rwihagarara ku misozi ruri kwirebera show. Oya umusozi ho nari waramutse mwaramutse ubu ngubu uherereye hehe aho uri bimeze bite? ubu tubwanze ku isoko ryo kuri Petite rihuza ibihugu byombi yego kuri border market yego ni ubu ngubu mperereye ku ruhande rw'inyuma nitegeye hakurya muri Kongo. Hari iki rero? Hari abantu barimo bashungera ku ruhande uruhande rw'u Rwanda bari kureba hakurya ubu tuvugana nyuma y'umunota umwe
hari iryari ryambutse abantu barihenda ariko nta bidasanzwe kwa kundi umuntu aravuga ati wenda hari ntakibeshye. iriki ryambutse ni igisasu rya Semuge. yego byambutse bari kurwana bivuze ko barimo kurwanira hafi y'umupaka. ni hafi neza sinzi n'ubu ngubu niba mutari kubyumva barimo barasa ariko ni urusaku rw'imbunda ntoya ariko ziri kumvikana mu matwi y'abari hano. wamenya barimo kurasana? ni hagati y'inyeshyamba y'umuvenituro n'ingabo za leta. none se ingabo za leta kandi zarambitse intwaro ngo bavuga ko ingabo za leta zarambitse intwaro? hari ibice zarambitse ariko ubu ngubu ku mupaka neza hari kumvikana amasasu byanze bikunze rero kuba barambitse intwaro ntabwo haburamo n'abatari batsimbura. hari abazitanze ariko na n'uyu munota hari abatari batsimbura ku ruhande rwegereye u Rwanda. yego amakuru avuga ko se hari ababa bahungiye mu Rwanda yo ameze ate? ni bande baba bahungiye mu Rwanda? ni bamwe mu bayobozi ntabwo ari urujya n'uruza rw'abahunze n'ubundi nk'ibisanzwe. yego ni bamwe mu bayobozi b'inzego nkuru zo hakurya n'imishinga runaka yakoreraga hakurya. yego inzego z'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda muravuga n'iki? zirahagana he? ese zirahari? zirahari cyane, ziri kubwira abaturage ngo bakomeze umuvuma yabo ariko nta muntu n'umwe wemerewe kwambuka hakurya ku cyuma cya mbere ntawe wemerewe kuharenga. amakuru avuga yuko hari abagiye baraswa guhera ejo kugera uyu munsi baraswa n'ayo masasu yayobye yo aturuka muri Kongo yo ameze ate? kugeza ubu njyewe ntawe nigeze mbona wakomeretse uretse nk'amatungo hari itungo rimwe mu matungo magufiya mu murenge wa Cyanzarwe ryambutse rikubiteye no mu nda. nta wundi muntu ndumva ryari ryegeze, ntabwo nigeze mubona. nijoro nibwo Ventura yatangaje ko yafashe Goma. kuva icyo gihe kugera muri iki gitondo mwabonye hari impinduka zabaye cyane cyane ku mihingire y'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza mu Rwanda? urumva Ventura yatangaje ko abaturage bagomba kuguma aho ngaho. nta muntu wemerewe guhunga uretse ko bagomba kujya mu nzu. strategy yo kuba bakwikinga amasasu bakaba bakingisha amatelefone ku miryango kugira ngo haramutse hari rikajya mu baturage ritoya n'abaryaga barinyirizwa ingufu n'izo matera. yego ubwo nibwo buryo bababwiye bwo kwirindamo amasasu? yego okay. ubwo kuri petite barriere murumva imbunda muranazibona se cyangwa cyane rwose turimo tuzumva. abafite amaso yarimbuze barimo bayabona hejuru kuko n'imbunda nazo ziri gukoreshwa. ubwo se nta byago byateza abaturage ko numva muri benshi? ntabwo byabura riramutse ryambutse n'iryatoranya ariko urebye nta kibazo abaturage bafite, umutekano ni wose, baratuje, ni kwa kushungera bisanzwe by'abaturage ariko nta kindi kibazo gihari. mwakwitahiye se? gutaha birashoboka ariko umuntu agomba kureba se ibintu biri guherera hemwe mu baturanyi bacu. Adolphe urakoze cyane. murakoze cyane nawe. yego ubu rero ni Adolphe makuru. ubona Adolphe uri mu karere ka Rubavu kuri petite barriere ni umukunzi wa BNB Kigali FM. Trésor Karame nyumve by'uyu musirikare. Voilà, merci. Il y avait parlé de l'ultimatum de 48 heures donné à nos hommes. Oui. ariko numvise gasopo cyangwa se nyirantarengwa baduhaye ngo y'amasaha 48 ngo bahaye igisirikare cyacu. Voilà, merci. Il y avait parlé de l'ultimatum de 48 heures donné à nos hommes. Oui. Ce que le Rwanda ne sait pas,
ati ibintu u Rwanda rutazi ati nuko intambara itaratangira ahubwo. Voilà. Merci. Il y avait parlé de. Nagano ko gusa ubwo ni Sylvain Kenge uvugira igisirikare cya Repubulika. nakubwiye ngo amagambo yo gukangayo barayafite kabisa. Ku ruhande rwa Kongo bavuze bati ati se mwumvise gira ntaremwe ngo baduhaye y'amasaha 48 ku munsi w'ejo ariko umunyamakuru wa Sky wari uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yavuze ko ibyo ahuriraho na Tereza Kayikwamba yego aravuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyambukije abasirikare. nibyo ngira ngo umuntu turaza kubyumva. Uyu mukobwa uretse n'ibyo yatangaje n'abakongomani bari bamwivuganye ngo kubera ko asa n'abanyarwandakazi. Ibyo byo biri controversial kubera ko inkuru ya Actualité CD Didier yayiduha hano ivuga ko irarega u Rwanda, irarega abasirikare b'u Rwanda, ariko ubwo nimwumva narrative za Kongo zivuga u Rwanda mu gihumbi 2023 ziravuga ko barashaba bakora abanyamakuru baraswa na M23 baravuga ko igisirikare cya M23 cyarashe kibasiye ibinyamakuru mpuzamahanga n'ibyo kimuvugamo. So ninde waharasinze uyu mukobwa rero mwaho hagati? Ibyo nabyo abantu bagomba kubyumva neza. Tubanza tumwumva garuka kuri abo basirikare. The tension is ratcheting up pretty quick, Barbara, between when we arrived yesterday, seeing UN non-essential staff being evacuated from Goma International Airport, to this morning hearing missile launchers and artillery near our hotel, as reports increased in credibility that Rwandan troops were approaching Goma. This morning, we were around 5 kilometers from where there have been reports that Rwandan troops have crossed the border. Ati ibintu birakomeje gukomera cyane muri iki gitondo, ariko nanone muri kilometero nk'eshanu gusubiye mu mujyi wa Goma ingabo z'u Rwanda zirimo ziregera umujyi wa Goma. To Goma, and our team was attacked by locals who thought I looked Rwandan. They attacked us pretty viciously and attacked our cameraman Garwin. Ati abantu bamwe muri Goma batekereje ko ngaragara nk'umunyarwanda, babonye ngaragara nk'umunyarwanda, batatse cyangwa se bagabye igitero kuri twebwe n'umukamera n'ufasha kubona amashusho. So it's very fair to say that people are in an extreme state of panic, of fear, of what could be and is looking like a Rwandan invasion. We've seen this building up. Ati rero biteye ubwoba, ariko n'abantu bafite ubwoba bwinshi cyane n'igishobora kuba nkaho barimo kwitiranya cyangwa bita u Rwanda kuba rwatatse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikintu cyose gifitanye isano n'u Rwanda kirarebwa nabi ko ariko yanashyizemo ko kugeza muri icyo gitondo hari humvikanye urusaku rw'amamisire, anavuga yuko abakozi ba UN ba MONUSCO bari kwevacuatinga bava muri Goma. Urumva ko na bimwe wavugaga ngo ninde wabatatse, nyir'ubwite arivugira ko ari abaturage abarokozi. Urumva Jonathan warivugira ati abaturage abantu bo muri Goma nibo babonye nsa n'umunyarwanda, baba bati uyu nguyu nawe ntazanye n'abaje gutera. Kayikwamba nawe aravuga ati tuve kuri bya bindi by'ibihumbi 3 ngo na 4 twajyaga tuvuga muri ntuza mu maraporo. Ati hari izindi ngabo zinjiye. Ejo yarari muri UN yaravuze ati aka kanya turi kuvugana hari igitero kiri kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ingabo z'u Rwanda zinjiye Asie Ruveri rwose ku mugaragaro. Traverse la République démocratique du Congo. Intambara iri kwambukirana igera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ari amakimbirane ari guturuka ahandi ahari hose. Uretse intambara n'ubushotoranyi byatangajwe mu buryo busesuye kandi biri gukorwa mu buryo bupanze. Ni intambara iri gukorwa hirengagijwe amategeko ariyo yose agengwa n'uyu muryango kandi bitakagombye kureberwa na busa mu gihe turi kurwana urugamba rwo kubaka amahoro ku rwego mpuzamahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje icyaka kanama kaza gukora mu buryo bwemewe n'amategeko kandi kabikora mu gitinyiro cyayo mu mucyo nk'uko bigengwa n'amategeko mu mugambi wo guha amahoro abaturage. Ibyo kandi bigakorwa hagendewe ku mategeko asanzwe agenga uyu muryango ku buryo twubaka umutekano ku rwego mpuzamahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere y'uko ngera hano hari igitero twagabweho kandi kiremereye. Ingabo z'u Rwanda zaduteye zirenga kuri borne ya 12 na 13
ingabo z'u Rwanda zaduteye bikomeye ku buryo ubu ngubu ziri kuri borne ya 13 n'iya 12 uvuye ku mupaka utugabanya hagati y'u Rwanda na Gisenyi, zatwinjiriye ku butaka bwacu mu gihe cy'umunsi umwe. Ibyo kandi mu buryo busesuye no guhanyanga ubusugire bw'igihugu cyacu. Ni igitero cyateje uguhangana mu rwego rwa gisirikare kandi kitari kuduhisha namba ibindi bintu bishoboka mu rwego rwa diplomasi. Muri Goma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibifashijwemo n'ingabo za Nations Unies ndetse n'iza SADC ziri kurwana no kurengera umutekano wa Goma ndetse n'uw'abaturage. Baracyari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu butwari, mu ijabo n'ijunja ndetse no kwiyemeza ku mpamvu yabo y'icyubahiro bari kurwanira mu mugambi wo kugira ngo mu buryo bwemewe n'amategeko barwana intambara yo kurengera ubusugire bw'igihugu. Ubu rero ni Kayikwamba Wagner ku munsi w'ejo yari yagiye muri Loni, twabonye bavuga ko ahubwo yari yagiye mu nama yari yiswe igitaraganya. Ubwo nabyo byakibazwa ku impamvu yiswe igitaraganya. Ni igitaraganya kubera ko buri gihe havutse amakimbirane hagati y'igihugu n'ikindi, iyo emergency meeting igomba kuba isabwe n'ufite ikibazo. Nidufata urugero ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 2024 hari mu gitondo, ubwo hari ku cyumweru, Iran yasabye inama ya Loni y'ikitaraganya kubera igitero yari yabonye ku wa gatandatu w'uwo munsi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10. Igisaba cyangwa isaba iyo nama kubera ko nyine yari yatatswe na Israel, igira ngo harebwe ku mpamvu zirenze imwe. Ya mbere hagombaga kurebwa kuki Israel yifashishije ikirere cy'ibindi bihugu, ni uruhe ruhare rw'ibyo bihugu mu gitero cya Israel kuri Iran. Iya kabiri, kuki Israel inyuranye n'amahame mpuzamahanga yose. Nta bihano byafatirwa na Loni yafatira igihugu cya Israel kubera kwica nkana amahame n'amategeko mpuzamahanga. So Iran ibicishije mu nshuti zabo zirimo Ubushinwa n'igihugu cya Algeria muri Afurika, nibo banditse ibaruwa isaba inama ya Loni y'umutekano y'ikitaraganya kugira ngo bajye kwiga ku kibazo Iran yari yahuye nacyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo rero ifite ubwo burenganzira, n'ikindi gihugu cyose cyemera Loni cyangwa cy'umunyamuryango wa Loni gifite uburenganzira igihe cyahuye n'amage kugira ngo ino nama itangire yige ku kibazo gihari. N'imyanzuro ishobora gufatirwa hano ishobora guhindura ibintu kuri tere. Iyo imyanzuro iyo abafata imyanzuro bari muri favor y'ikintu runaka, bikava mu mapuro bikajya mu bikorwa. Niyo mpamvu rero iyo nama yabaye. Okay. Itangazo ryasohowe na guverinoma y'u Rwanda yadufashije kuri tekinike tukaribona kuri projecteri, rivuga ku ngingo zitandukanye aho basa n'abavuga cyane ku bijyanye na diplomasi, ariko n'icyo babona mu ngaruka zibyaza gushingira kuri iyi ntambara. N'itangazo basohoye ku itariki n'esheshatu z'ukwezi kwa mbere 2025. Tereza hangane niho dufasha. Nta kibazo kirimo hariya. Ni communiqué sur la situation à l'est de la RDC. Ni itangazo rigaruka kuri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga bati le Rwanda note avec préoccupation le manque de contexte essentiel dans les déclarations émises par diverses parties sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Abati u Rwanda ruratangaza ko rushishikajwe cyangwa se rutewe impungenge no kuba abagira ibyo batangaza ibitangazwa ku biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, impande zigiye zitandukanye zitabivuga uko biri. Les déclarations énormes, erronées ou manipulatrices n'apportent aucune solution. Ati ibitangazwa birimo ibinyoma, erroné, no kuvuga ngo bigoretswe cyangwa se birimo ijijishanya bya manipulation, nta gisubizo na kimwe bishobora kutuzanira.
Le conflit en cours dans l'est de la RDC, notamment les récents combats intenses autour de Goma, a été déclenché par les violations constantes du cessez-le-feu par les forces armées de la RDC. Ati intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba cyane cyane imirwano iteye ubwoba yibasiriye Goma cyangwa se mu mujyi wa Goma. Ibyo byose byatewe no kuba icyari cessez-le-feu cyangwa se amasezerano y'agahenge yarakomeje kwirengagizwa akanicwa nkana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za FARDC en coalition avec la milice génocidaire FDLR ifatanyije n'umutwe w'abagenocideri wa FDLR sanctionné par l'ONU. Uwo mutwe ukaba waranafatiwe ibihano cyangwa se usanzwe warashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na ONU. Des mercenaires européens, abacancuro b'abanyaburayi, des milices ethniques, imitwe yitwaje intwaro ariko ishingiye ku moko, harimo abitwa ba Wazalendo, les forces armées burundaises, ingabo z'u Burundi, les forces Sami DRC, ni ingabo za Sami DRC zo muri Afrika y'Amajyepfo, ainsi que les troupes de la MONUSCO, ndetse n'ingabo za MONUSCO, urumva ko na MONUSCO bazishyiramo. Les Nations Unies ont confirmé dans leur rapport que le défunt général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tué lors des combats autour de Sake, servait de la liaison avec les FDLR et était responsable du sabotage des opérations prévues par les FARDC pour neutraliser les dirigeants des FDLR. Ati umuryango w'abibumbye bemeje neza yuko muri raporo yabo ko General Major Peter Chirimwami wapfuye akaba yari na guverineri w'igisirikari muri Nord Kivu yishwe mu mirwano yabereye muri Sake, ngo uyu mugabo yari nk'ikiraro gihuza FDLR ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse uyu mugabo yari umwe mu bantu bagiraga uruhare mu kuburizamo ibikorwa bya FARDC byabaga bigamije kurwanya abarwanyi ba FDLR mu bihe byashize byabaye rirerire. Ces combats à proximité de la frontière rwandaise continuent de représenter une menace sérieuse pour la sécurité et l'intégralité territoriale du Rwanda, nécessitant une posture défensive soutenue de la part du Rwanda. Ati iyo mirwano rero ikomeza kwegera imipaka y'u Rwanda irakomeje kandi igaragara nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano ku ruhande rw'u Rwanda no ku busugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi ibi ngibi birasaba ko u Rwanda narwo ruguma ruri maso kugira ngo rube rwakwidefanda igihe icyo ari cyo cyose. Il est important de rappeler que les urgences du M23 fin 2021 n'a pas été émergé au Rwanda, bien que le gouvernement de la RDC ait fait du Rwanda un bouc émissaire en confondant les communautés tutsi congolaises que le présente le M23 avec le Rwanda. Ati ni iby'agaciro kongera kubibutsa yuko ikubuka kw'imirwano ya M23 yongeye kwibura intwaro muri 2021 ntabwo yateye iturutse mu Rwanda, nubwo bwose guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize u Rwanda imbuke miseri cyangwa se urwitwazo rugamije kujijisha amahanga bavuga yuko abatutsi bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda ari nabo M23 irwanira ngo baba ari abanyarwanda. Le M23, un groupe rebelle congolais luttant pour protéger leur communauté à l'est de la RDC, ne peut être accusé de violer l'intégralité territoriale de leur propre pays. Ati ikindi M23 nk'umutwe w'inyeshyamba urwanira kurinda abaturage babo muri RDC, ntabwo wakabaye ushinjwa
kuvuga ko wangije ubusugire bw'igihugu kandi nyine bari kurwanira mu gihugu cyabo bwite. Yego. Hasigaye ibika bibiri muri ritangazo turabikomeza hakurya yo kumva amakuru agezweho muri aka kanya na mugenzi wacu Beata witeguye ariko mukomeze ku mirongo yacu ya FM kuri 89 n'ibice 7 kuri 90 n'igice